F'tem ta' 4 snin il-Learning Support Assistance f'pajjiżna żdiedu bi kważi 600. Dan qalitu Josen Gershi, manager fiħdan l-edukazzjoni inklusiva waqt il-programm One News Breakfast. Fil-2013 kellna 1688, fil-2014-15 żdiedu għal 1840. Dawn sena skolastika. Fis-sena skolastika 2015-16 żdiedu għal 1990, ġri on average jisu jiżdiedu ma li jkun hemm 150 fis-sena. Fis-sena. U jekk nikkumparaw dawn il-figuri ma' 4 snin ilu jkun hemm żieda ta' aktar minn 500? On average jisu 580. Il-Learning Support Assistance għandhom ir-rwol kruċjali fis-sistema edukattiva kif jagħtu l-appoġġ tagħhom lil diversi studenti bi problemi partikolari. Problemi li jvarjaw fin-natura tagħhom kif spjegat lill-essej Anne-Marie Caruana waqt l-istess programm. Għandek pereżempju d-disleksja fejn ikun hemm problema bil-qari u bil-kitba, għandek id-diskalkulja. Problema pereżempju biex taħdem is-somom. Jew problema partikolari fejn jidħol mezz. Għandek ukoll tfal bl-ADHD illi tista' tkun problema neurobiological ġifieri mitwelid, sfortunatament li tintiret. Mistoqsija dwar iż-żieda fin-numru tal-Learning Support Assistance kemm Gershi kif ukoll Caruana rrimarkaw li kien hemm żieda fit-tfal bi problemi soċjali. Żiedu li barra minn hekk illum il-ġurnata jeżistu metodi aħjar ta' identifikazzjoni. Ġanka meta niġu għal-mod tal-assessjar. Ovvjament iktar kemm jgħaddi żmien aktar għandna assessment methods differenti u jintużaw u jiġu identifikati ċerti affarijiet li forsi they might have been missed.